Idemo sa iskoracima. Osnovni iskorak, idemo iskorak napred. Iskoračujemo daleko napred. Samo da proverimo sa delove tela, znači ovo je ovdje bitan deo, stopalo da bude ovdje ispod kolena, ovdje su leđa uspravno, ispravljena i zadnja noga kolena što bliže kolenu. Sad se snažno odbacujemo nazad. Tako je, ajde ponavljamo još koji put. Udah napred, izdah nazad. Može sa nekim dodatnim opterećenjem, sa nekim bučicama u rukama, ne mora. Iskorak je dobra vežba, angažovana je kompletna muskulatura noge, prednja lože, zadnja lože, gluteus. Tako je. Tako je, sljedeća varijanta je iskorak u stranu. Iskorak u stranu, samo malo napred. Tako. Kada pravimo zajedno. Stopala ostaju paralelno, iskoračuješ daleko u stranu, u desnu. Tako je, tako je. Probaj samo da očuvaš stopala paralelno i ovo stopalo bude cijelo na zemlji, znači nema lomljenja ovdje u zglobu. Skočnu zglobu, tako je. Tako je, udar na stranu. Udar. I tak nazad, tako je. Što niže spuštanje, to bolje, naravno. Odlično, to je iskorak u stranu. Idemo još jednu varijantu. Još jedna varijanta, iskorak nazad. Iskorak nazad. S desnom nogom ovdje ćemo da radimo. Sad ide zadnje koleno dole, blizu poda, santimetra od poda. Usporiš se. Udah je nazad, izdah je napred. Udah. Izdah, tako je. Znači ova tri iskoraka možemo slobodno kombinovati, možda mogu i zajedno da se radi u isto vrijeme. Ili se odlučiti za jedan, poraditi jedan, na jedan način 10 puta, na drugi. Dobro, pokazat ćemo još jednu varijantu u vežbi za noge koja je izometriska, da nema menjanja dužine mišića, ali je vrlo efikasna, može svako da primjeni, potpuno je bezbedno. Znači nastavimo se na zid, spustimo se polako, dok podlaknice, pod kolenice i nad kolenice ne zaostanu ugao 90 stepeni. Stopalo treba da bude isto tačno ispod kolena, tako je, i ovdje u ovoj pozi gde su leđa lepo zalepena za zid, dišemo normalno i bilo bi dobro da izdržimo barem 30 sekundi za početak, sa tendencijom da to dođe do 1 minuta. Tako već se diši normalno, ako ti bude mnogo teško. Ovdje smo prikazali 4 neke bazične vežbe za noge, koje naravno izvodimo i levom i desnom, radimo od 10 do 15 ponavljanja u 3 serije i na kraju smo završili svoj izdržaj u seriju, koji za početak počnite prema svojim sposobnostima trenutnim od 10-15 sekundi ka pola minuta sa tendencijom da dođemo do 1 minuta.